Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salati ve temu teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve fa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutekabelen ya Rabbil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'al hazna iza şitte sehle. Bugün Allah etsə Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'na sirasını alıq. Bu sira degen orçça etsək o lichni biyografiyaga da kelişet. Ayvalqa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'na ençi yaşawın başlarıq. Arap dilde anga sira deyli. Tarixten bir türlürekti. Sira ve tarixni başalığı nedir? Sira adamını kesin üstüne söyleşet. Tarix ol faktlarını, cerini, zamanını üstüne söyleşken zat oldu. Ama sira ol adamın üstünden, ol yaşawından oyum algan, yaşawın ürüngen anlaytılınat. Allah ise biz kitap, ana kitap halda Şeyh Muhammed Said Ramadan el-Butini kitabı vardı. Fiqh-u Sira deb, Sira'nı anlamak deb Allah kitabı vardı Allah ise. Ana kitap bolup analık biz Allah ise. Dersini algan közüde kerek bolğanına göre Sirat ibn İshak'tan ne de Sirat ibn Hişam'dan ani köykən başqaladan kerek bolğan jerde Allah aysan da qoşa barqız. Ne bula başqadı, ne bula türlengendi Muhammed Said Ramadan el-Butini Fiqh-u Sira deyin kitabı. Munda Muhammed Said Ramadan el-Butini Allah'tan razılığına olsun, emdi Allah cennetletsin. Kesin kitabında bu Fiqh-u Sira deyin kitap Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın xabarını aytqanba qalmayın, ol xabarını aytqa bargan közüde joruqlarını da xabarını aytып barat. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir işini bulay etdi. Ne üçün etdi alay? Bayda bulay bir çot boldu, qalay boldu. Anı qalay anlarga kerekti degen. Bu zatını açıqlagan üçün kesin metodikası, orça aytsaq bir türlü bolgan sebepli dünyada bu kitapın jayılgan da bir türlü bolgan. Aytırga köp jerde bu kitap jayılgan ekkendi. Hem de köp türlü tillige de köçürülgen ekkendi. Anın içinde benim bilgenime göre Orus tilge de köçürülgendi bu. Orus tilde de var. Anı kebek Türk tilde de, İngiliz tilde de, Nemis tilde de kalan köp türlü tillige bu kitap köçürülgen ekkendi. Ne desen kesinen ayrı bir metodu bolgan. Bunu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın xabarını aytqan satda. Alın kitabın başlanan satda bu tarix nedi, sira nedi, sirаны жазған сатта не затlaga бек таянганды аны айтады. Енді аны біз қайтарып айтқаннан 58-60 бетini сөйлешет аны үстінен. Ал аны айтып айланғандан бізге алай бір керек те болмаз. Дектесек біз сатта тарих дәрісте не да сира дәрісте түлбіз. Біздің іздегеніміз Пeygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ның жашауын қалай болғанды, қалай жашағанды, дүнияда қалай пайғамбарлығыны қалай тындырғанды, миллетіне дінге қалай шақырғанды. Hem de кеткен сатта да қалай кеткенді аны үстінен сөйлеші бар қыз Allah aysa. Бірінші дәріске кірбізін алып, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salmanға болсын, üzügünden söyleşirge izleybiz. Kitabında da ondan başlayan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'na üzügü. Ama nesabuhu sallallahu aleyhi ve sellem, ama üzügü deydi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'na fahuva Muhammed ibn Abdillah. Muhammed deydi Abdullah'ın caşı. Atasının atı Abdullah bolğan. Abdullah da Abdülmuttalib'in jaşı. Abdullah ibn Abdülmuttalib. Ve yud'a Şibetel Hamd. Anı başqa atı da bolğan deydi. Abdülmuttalibni Şibetul Hamd. Maqtavunu çalı degen. Çal adam, maqtavlı adam deb aytqanlar. Ne desең, Abdülmuttalib Mekke'den onu sorulgan adam bolğan. Abdülmuttalib'ke onu sormağalay. Mekke'de hazlan onu ötülmegen. Aytırga Mekke'ni oğul adamlarından biri bolğan. Allah kesini közündə. O sebepten atına da Şeybatul Hamd deb aytaqlar. Ol da İbn Haşim, ol da Haşimni jaşı. Haşim de deydi Abdümanaf'ın jaşı. Abdümanaf'ın jaşı ve ismuhul Mughira. Abdümanaf'ın başqa atı da Mughira deb de atı bolğan deydi. Ve İbn Qusay, ol da Qusay'ni jaşı deydi. O yusamma Zeydan. Qusayn da Zeyd deb atı bolğan deydi. Aytırga iki türlü atları bolğan işlerinde. Qusay da deydi Kullab'nın jaşı deydi. Kullab da Murra'nın jaşı. Murra da Ka'b'nın jaşı deydi. Ka'b da Lu'y'nin jaşı. Lu'y da Galib'nin jaşı. Ol da Fahr'ın jaşı. Fahr da Malik'nin jaşı deydi. Malik da Nadır'ın jaşı. Ol da Kinana'dan tuğan.
Kinana da Huzeyme'den tuğan, Huzeyme de Mudrika'dan tuğan. Аны ол да İlyas'tan tuğan, İlyas da Mudar'dan tuğan. Mudar dep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam plemesinden Mudarlı'la da geldi. İbn Lu'uy, o da Nazar'ın yaşı, Nazar da Ma'ın yaşı, Ma' da Adnan'ın yaşı. Adnan da İsmail'in yaşı. Bulayga deri, Adnan'a deri, tarihçilide raznoglasiya yoktu, başkalık yoktu. Barısı da bir aytallar, bir çaytallar. Adnan'dan arı her kim bir türlü kaçıştırgan eterler. Bir kavimle bir atlan aytallar, başka bir atlan aytallar. Köbüsü tarihçiler aytkallar, Adnan'dan arı kirbeyleme anangisiz yoktu diye bala aytallar. Ama Muhammed ibn İshak radıyallahu anhu birinci historik. Ne aytkallar birinci historik dep? En birinci Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sirasını yazgan ol buğan. Alınan atına deri. Muhammed İshak'a deri de boğalla 7-8 adam. Ama lan kitapları bizge deri saklanmagan. Sonra ol aytadı. Men deydi Adam Aleyhisselatü Vesselam'a deri bilemediğin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı üzügün. Nektesen Muhammed ibn İshak seyir, bir de seyir tarihçi boğan. Tanın üstüne kapar. Aytsak Allah aytsa zaman kelgen zattan üstüne söyleşir biz. Tarihten adam aytmaz çalay kaparlı boğan. Har adamны üzügünden, har adamны ataları, anbabaları qayerdir bargan zatını barın birbirlerini baylarga kerek bolgan zatda Muhammed ibn İshak'a köp sorgula. Sonra aytadi: "Hadal qadarul muttafaqu alayhi min nasabihi şerif." Bu Adnan'ga deri kelgen ol tarihçiler barısında andına başkalık çoktu bir aytallar deydi. Andan arsa amma ma fawqa zalika muhtalafun fihi la yu'tamadu alayhi fi şey. Andan ardaydı köp türlü raznoglasiya barlar. Alаны тартып алып birine таянырча түлт деп айтады. Атынан İsmail'in жашларынан да. İsmail aleyhissalatu vesselam'ны, İsmail de İbrahim aleyhissalatu vesselam'ны жашынан deydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ны Allah Teala em taza üzükten saylagan deydi. Em taza üzükten saylap Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ны alay jaratgan deydi. Ravahu Muslim bi sanadin an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'den kelgan hadiste aytadi. İsnadı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a barat deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytgan deydi. İnna Allah astafa Kinanata min veledi İsmail. Allah Teala deydi Kinana'nı, Kinana kimdi? Adnan'ın yaşlarından. Kinana'nı deydi İsmail'in yaşlarından saylagan deydi Allah Teala. Vastafa Kureyşen min Kinana. Kureyş'in de deydi Kinana'dan saylagan deydi Allah Teala. Kinana'dan çıkargan deydi bala aytadi. Vastafa Haşimen min Kureyş. Haşim'ni de deydi Kureyş'ten saylagan deydi. Vastafani min bani Haşim. Men de deydi Haşim'ni saylagan Allah Teala de bala aytadi. Başka ayetinde aytadi, men deydi tazadan tazaga kelgenme de bala aytadi. Allah Teala Kur'an'da aytadi ve taqallubuka fis sajidin. Allah Teala'ga secdege bargan adamlardan tuğansa de bala aytadi Allah Teala. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atasının üstüne söyleşingen saatte bir kavim bay kurgak adamlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın atasından asla cehennemde de bala aytıp koyarlar. Men şagatlık eteme Peygamber'in atasından asla cehennemde de dajallaya söyleşildi. Qaydan şagatlık etkense, körgenme etkense cehennemge düşkürler. Kim aytkan sen alay boğan? Anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir hadisini alallar. Abi ve abuka finnar degen. Bir ölen kelip ayna abi dep turgan. Atam kaydat dep turganda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytkandı. Seni abiyinde, men abiyimde cehennemde degen. Arap tilde abi degen ataga da aytılmadı. Abi dep atanın karnaşına da aytılmadı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atasının karnaşı cehennemge bargan Kur'an'da aytmadı da. Kaysı karnaşı? Abu Lahab. Abu Lahab cehennemge kirikti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam validi dep aytmadı. Validi degen Arap tilde atam degen mağanadı. Abi dese ol ataga da aytılmadı, atanın karnaşına da aytılmadı. O sebepten bir kavim ona tayanıp atası cehennemde dep aytkanlары alayda bir kesek sözde aşıgıp söyleşildi. İmam Suyuti'nin kitabı vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atası da anası da kutkarga ola cehennemden dep nektesen ahlül fitraga sanalat. Uma kana muazzibina hatta neb'asa rasula. Biz deydi azap çettirdik biz Allah'a keleçi ilginçin deydi. Keleçin arasında keleçi bolgan bilmey kalgan millet ala ahlül fitra dep aytıladi. Ahlül fitrаны Allah Teala süse geçedi, süse жазысынgan etedi, süse azaplandırgan etedi. O sebepten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bullay taza adamla atası anası tartıp alıp cehennemge atılıp kalırga
тынычлы болмаған үстінен айтқан еді имам Суюти. Атасы анасы десек те сөз үшін имам Мухаммад ибн Исхақ тарихте имам болған ол, Аллахтың разылығына болсын. Ол айтады, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламна тас ауышқан сәтте неше жыл болған? Bir alay savaşlarımızda bay pişkin kişi bolğay oşmaqdı. Savaşlar qalmadı. Peyğəmbərimiz Aleyhisselamın atası avuşqanda Peyğəmbər Aleyhisselamın atasına 25 yıl bolğan. Peyğəmbərimiz Aleyhisselamın atası avuşqanda 25 yılında avuşqan. Peyğəmbərimiz Aleyhisselamın anası avuşqanda 20 və 25-in arasında жүрüy. Tarixinin xabarı. Bir qavm aytırlar 20-da degen, bir qavm aytqan 21 degen, bir qavm aytqan 22 degen, bir qavm aytqan 25 degen. Aytırlar ikisi jaş adamlar. Jaşlar ketkenler. İbn İshaq aytады, Allah'ın razılığına olsun, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atası үйленген içindeydi. Bir bölük zamanda üylenirini alıblar. Bir bölük zamanda deydi, atasının mаңлайында bir nürce көрінген deydi. Nürcangan deydi mаңлайы. Bir жылтыраған zatı болған deydi, bir çırağı болған mаңлайында deydi. Sonra nürcanganı көргенде bir başka türlü adamlardan көргенсе, şoğda kim bolsa mаңлайы nürcan baylangan. Ол да кез шамалай бір нүр жаңған екен, Абдуллахтың маңлайында дейді. Бұл Ибн Исхақта келеді сирасында. Соран дейді бір хаулет шүру керетті дейді, Абдуллахтың кесіне айландырға, айтырға, үйіне шақырып, sonra Абдуллах ба хаулет әргез дейді. Sonra Абдуллах дейді, аңға хоу дейді, бармай қалады дейді. Бармайды дейді, sonra атасы Абдулмуталиб Аминаны көрі сайлап, аны аңы үйлендіреді дейді. Абдуллахны Аминаға үйлендіреді дейді. Аминаға үйленгеннен sonra ол нүрі башынан кетіп қалады дейді, маңлайынан. Енді Ибн Исхақтың айтқаны, пайғамбар нүрлігі атадан анаға кеткен деп айтады. Сұратта өте барған сатында ол Абдуллах ол түшірін кергенде, ол күн айтқаның енді тұрамыд деп сұрғанды да бір қамайды, лайқылик кетіп сұрғанды дейді аны. Оғай жоқ енді Аллайын етім сен ба деп айтады дейді Абдуллахқа. O saatda aytады, anek aytırыңды, o saatda anek çakırğanın degende, mаңлайыңды ол çıraqın körgenim, ben çakırğanım. Saatda o çırağın жоқты, sen kerek çerin жоқты, menge de aytады дейді. Aytады. Allah da o kez saqlasın barımızda. Allah asıllıktan, havlilikten, tuğalarına, tuğduklarına barında Allah kez saqlasın. O sebepten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam atası Abdullah үйленеді. Үйлengenden sonra anası Amina da ağır болады. Айтырға sabi болады. Sabi болғаннан sonra sabi болған дегені içinde sabi болады. Sabi'de içinde 2 ay толырға Abdullah Yathrib'ге кеткен көзінде Мединада ұшқан. Саттаты Мединатта, Мединаттың науара. Ары кетіп, ыздан қайтырға, алайда ауырып, анда ұшады дейді. Анасы да Пайғамбарымыз Алейхиссалату Вассаламны алып Ясребке барып, ызына қайтып келе тұрғалайына, Мекке ва Мединаны арасында Әл-Абуа деп алай бір жер бар. Бүгін де белгіледі Пайғамбарымыз Алейхиссалату Вассаламны анасының қабыры. Пайғамбарымыз Алейхиссалату Вассалам аңа барып зиярат еткенде, саллаллаху алейхи вассалам, кесін хадисінде айтқалай Пайғамбарымыз Алейхиссалату Вассалам айтқанды Аллахтан талай жылны тілеп тұрған ем, анама зияраттерге еркелік берге дейді. Аллах еркелік берді деп, Пайғамбарымыз Алейхиссалату Вассалам барып, анасының қабырын зиярат еткен. Еркелік берді, ama кешмектілерге еркелік бермеген дейді. Bir kavma ne derler? O mayna Peygamber Aleyhisselam ayta turada keçmeklerge erkelik vermeyiz, значит ол жақайын деп қой. Құрғақ аңылық сөз Allah keçsin, adam құрғақ аңылы болса, iş қиын болады. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a İslam din kelginç ketketti anası. Allah Teala erkelik vergeni bolsa deydi. Ol İslam dinine de kirmeyin ölüp ketkenlerini atalardan alardan keçmeklerge kalalı deyin. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Cengiz kes üçün bolmağında Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam müşerri'di, şeriatını köysken adam. Sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam ülgü boğan sebeple kesinden aslında da telettirtmegende kalğallağa derkillik verilmegende. Ama Suyuti'nin aytkanına göre Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın anası da atası da cennettedir balaydı. وكانت على أرجح يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر وقد كان في عام الفيل
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tuğanı deydi, Allah'ın salamına olsun, fil жылда туған деп бала айтады. Fil жылын есін білесіз апар не болған? Абраха Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам жашаған Меккеге келіп, анда Кебаны ойырғыз дегенде, аны хапарын енді көп созмасақ та білесіз арты не болып болғанын, аны үстінен Аллах Тағала фил сурасын түшірген етеді, аны хапарын айтқан етеді. Сол Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам فرض الله عن ذلك بالآية الباهرة التي وصفها بالقرآن وكانت على الأرجح يوم الاثنين الاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tuğanı baş gündeydi. 12. baş geçe Rabi'ül Evvel ayda tuğanı o zaman da boğan. Deb aytadi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tuğanda ona öksüzlüğü tuğan. Öksüz deb kimge aytılmadı? Atası avuşkanға aytılmadı. Şeriatta öksüz deb adamga atası avuşkanға aytılmadı. Anası avuşkanға öksüz deb aytılmaydı. Mallada anası avuşkanға aytılmadı. Nekleseng cuvaplıqны ата жүрген себепле атасы кетсе өксүз деп анча айтылган. Айтыра адамны тартқан адам кетсе өксүз деп анча айтылгандылар. Amma malda da anası ölse atası qaramайды, атасыныкы болгондо билмейт мал. Anası ölse тартқан анасы болгон себепле малда да өксүз деп анасы авышса айтылган. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tuğan saatinde atası Abdullah dünyada bulmadı. Anası tuat, anasından tuat, tuğalıqqa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tuğan keçesinde de köp türlü seyirzakla boğan ekkeldi. O seyirliklerden biri 1000 yılın janıp duran meclislerini otları söylüşün malukta da okuğanızda siz ol tuğallay çuklandı, meclis otu cemadı, Faris suğu korudu, bir tamçısı kalmadı deb aytады da söylüşün. Keskin әр халда назмуну сейір болса да сөз үшін Қарачайны дин үстінен жазылған затларына назмуладан эм грамотна эм былай адамны көлін алдырып жазғанлардың бірі Чокуна Efendi'nin maltudu. Чокуна Efendi'nin maltu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstüne söyleşken saatinde. Алаға bir қауым kesidi okumağalı, kaparda olmalı, cavlu oturmalı. O malut dedi, ottan kölük giydi, anda şirk ettin. Niza şirk, niza kaparlı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tuğandan başlayıp ölgenine deri, nazmu halda, gramatni halda. Alay boş tül, bay tilde. Қарачай ne? 12. baş geçe, Rabi'ül Evvel ayında tuğdu kuvanç köp oldu, kökte жерде harkayda. Ayrı baratda söz için. Alana haparlarını aytқан zatda ketті да мөлөкле қуанғаны да бір-бірлеріне неме Фатима түтіл Амина радиаллаху Пайғамбарымыз Алейхиссалату Вассалам анасы алай айтады туған саатта дейді Пайғамбарымыз Алейхиссалату Вассалам туғанда алай көргенім дейді ішінен нұр шығып Шамны қалаларын жарытқанын дейді. Шам қайда, Мекке қайда? İkisinin arasında 2000 kilometr var. Anasına köysükken ekken de Allah Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tuğanda anası körgen ekken deydi, Şamlı qalaları jarıgan etteydi. Şamlı qalaları da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam artta tileydi Allah Teala'dan kelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Necd'den adamla kelip katında oturgan saatda Yemen'den adamla kelgende Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne deydi? Allahumma barik lana fi Şamina ve Yemenina deyen. Ya Allah Teala bizge bereket ver, Şam'ımızga da Yemenimizge de degen. Bereket ver, Şam'ımızga da Yemenimizge degen. Sonra Necd'den bir aytat. Ve fi Necdina ya Resulallah deydi. Necd'ge de tiley Allah'ın gelechisi deydi. Necd qalaydı Riyad boğan жерle. Köp İbn Abidin'in aytqanında, qalğanlar da aytqanı Necd deydi, şeytanın müyüzü andan çıkarttı deyip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadi. O şeytanın müyüzü çıqqanda deydi, sağatda Vahabistlerin imamları Muhammed ibn Abdullah Habha köbüsan aytırlar. Аңға айтылмады деп ал айтады. Нектесең ол шыққалар қайғыны салған. Мұсылманлардың араларында бөлген, такфирлет еткен, бір-бірлерін қанын төктірген, бір-бірлерін ақпа-қараға айырған, мұсылман гәуір деген озатла аннан башланған. Сол Пeygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam айталар. O fi Necdina ya Resulallah degende Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytады. Allahumma barik lana fi Şamina ve Yemenina deydi. Ya Allah bereket ver bizge Şam'ımızga da Yemenimizge de deydi. Nekteseng alimlerin köbüsü Şam'dan kelgeli alimlerin köbüsü Yemen'den çıkan. Allah bir
Ол да Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tuğanda deydi, aytkanımızca o kulluq etip durgan taş, minglep жылларның kulluq, mingden artıq жылдан kulluq etip durgan taş jarılgan eкен deydi. Mramordan etilinip durgan taş jarılıp deydi. Sonra 1000 жылны çuklamay turgan, otto çuklangan eкен deydi. Sonra mülükle deydi, kökte kuvanç etkelde. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın anası da Peygamberimiz Aleyhisselam tuğan saatte nür içinden çıkıp Şam'ını jarıtkanын körgen eкен deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadi, Şam deydi, em ahır din Şam'da kalıqtı degen. Ahır zamangan juklaşkan saatte em ahır musulmanlar Şam'da kalıqtı degendi. Şam'a Allah Teala bir türlü bereket bergen ekendi. Büyürlükten şeriya İslam'a karşı barğala da Şam boyun çıkıreşeldi. Şam'ını çaçarga, Şam'ını buzarga, Çuğutlan barbayaga kirgeler de, Çuğutla da Şam'a kirerler. Palestina da Şam'a kirer. Alayga kirip ayda kurtkallar da bardandan bara. Sonra aytada tuğat da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tuğanda anası endi erin tas etkelle 6-7 ay болады. Kesте bir kesek argan ne da ağırsungan düşürü boğan sebeple anasının sütündeydi 6 ay içkendi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra o közüde Banu Sa'd dep Mekke'den köp de ketmeydi. Banu Sa'd'dan o közüde adamla Mekke'ye çıkayık, ne bütünümüz kalmadı, ne malımız kalmadı, ne bir bereketimiz kalmadı, ne rızkımız kalmaydı, har zatımız, tutkan zatımız oyulup baradı. Barayık da deydi, Kureyş'te onun adamlağa tübeyik daladan bir emçek ulan alayık da balaytalı. O saatte detalay boğan. Sabiyi alıp, ana emizip, sabiyini östürüp, sonrasına kaytargan ekeli. Onun için hak da verilgen eken bulağa. Sonra bula jolga çıkarlar. Okat acma ruvat sira anna badiyat Bani Sa'id kanat tuani in zaka sanatın majdabatin qad jaffa fiha sar' ve bassa zar' ve yabisa zar'. O tarixini xabarını aytqanlar deydi. O közüde deydi Banu Sa'd milletini qurgaqlıq basqan deydi. Bula Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ını emçek ulan etip alğız degen zamanlarında deydi. Sonra jolga çıqqan etelle deydi. Jolga çıqanlarda Kureyş'e kireldi. Kureyş'e kirген saatlarında Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kart atasını kolunda boğandı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Abdülmuttalib'nin kolunda. Abdülmuttalib'nin kolunda boğan saatinde bulay izley kireldi de kişi tapmayla sonra Abdülmuttalib'e tübeyle. Tübeyle de aytallah üyde emçek emgen sabiyigiz var etse berigiz. Biz anga emçek de bereyik, ayak üstüne de salayık da balaytallah. O saatte aytadı bizde bir öksüzüm var deydi. Anga qarraça bolsağız, men sizge bereyim dep Allah aytadi. Аны немеде қарасақ та, қиырдан bir ала барсақ кесібін затыбызда ұмытмайын. Bir жанына бұрылып, маңға өтерге қойды жол, Абдуллахның атасы Абдулмуталиб еді ол дейді. Қарачай тілді. Енді Қарачай тіліне байлығына кесін да, sonra dinni üstünden, dinni sügen adam жазған. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sügen adam. Satta bay жазалмай kişi, құрғақ, bay сөшкен сатта құрғақ. Мал тоққан сатта бір қауым bay, жүрегімізде тақыр болады. Тоққан сатта жаңғыдан оқып тұрсаң да, Алла бір де жаңғыдан бір түрлі қалла болған етеді. Нек десең, жазған адам көлі ба жазған. Kölü ba suyun ba жазған. Sonra aytadı, emçek izlegenimi aytqanımda men аңа, siz sügenli bayla dep cevap berdi olmаңа deydi. Aytırga siz baylanız deyip olsuz deydi, biz öksüz var kolumuzda dep aytadi. Mende vardı bir öksüz ulanından tuğandı, asar bolsaң bereyik, 6 ay tamam tolgandı deydi. Ma tarixte qalay var ese, bu da alayt barat. Ayttım аңа qayt aytqa, meni bula barayık, alır bolsaң biz anı işlerini qarayık deydi. Qaytıp bardıq üyüne, meni sıylı kördüle, darileye bölünüp jaşны аңа berdile deydi. Halimatqa beredi. Jaşны Abdülmuttalib. Jaşını alğanımda koynuma, Peygamberimiz Aleyhisselam koynu qalay türlengen Halima. Koynu qalay türlengen sabiçikni. Sonra kolunu aldı deydi, közünü açıp qaradı, közlerinden nür çıkıp yüreğimi jaradı deydi. Yüreği bir türlü bolğan. Peygamberimiz Aleyhisselam'da körgeley, halı türlengen deydi. Aytқан edim Alağa, men ızıma qaytayım, bu jaşçıqны boluşsun, men erime aytayım deydi. Қарачай тілін байлығына қара. Kim söyleyip satta bu jaşçıqны boluşsun, ben erime aytayım. Söz qaydat bizde.
Neydi mağanası? Bu jaşıkны boluşlusun men erime aytayım. Kaydalı bizim sözlerimiz Karaçay sözü. Hareket baralı. Soytal jaramaydı, alaydı bulay jaramaydı da tilin öğren birinci kurma. Söyleşir öğren Karaçayça. Ondan sonra dinini öğren. Boluşsun men erime aytayım dedi. Boluşsun degeni hayırın deydi. Bunun sebebini aytayım deydi. Barab ayttım erime kel barayık köreyik men sügenini sen süysen emçek alıp keleyik deydi. Men sügenini sen süysen emçek alıp keleyik. Erim aytı körgelde ne kalmadın bunu sen bana sormay alsang da razı bolduk edim men. Жеңіл болды қар саным. Ана емшек алғанлай, емшектерім қыздыла, ана ұзына салғанлай деді. Ана емшек алғанша, кесі жашым тоймай еді. Айтыра қарусызлықта сабилгілерін ашат алмай елді. Сабиіне жүк жетмей еді дейді. Кесінде емшек сабиі болғанды. Кече жатсам орнымда көз қысарға қоймай еді. Емшек алып тебіредік, қабыл болып телеклі. Незде сол болып барған. Менің малым бірге боғай десе ке болған. Жаңғыр жауы десе, жаңғыр жаумағанды. Битим чыққы десе, битим шыққанды. Аллах Таала алай бұйырып барады дейді. Қабыл болды телекле, нөгерлеге жетіштік рахат болып жүрекле дейді. Нөгерлерім келділе, жашыны алып көрділе, алғы шетіп қарбірі жашыны маңа берділе. Қуанышып барабыз емшеклеге қабылып, эшеклеге минешіп, жолубузға атланып дейді. Бара алмаған эшегин барын озып башлады. Керті далай болған. Топал эшеге тия алмай барған. Пайғамбар алейхиссалату вассаламны алып қойдын алғанлайына эшектің алын тия алмай барғанды. Топал эшек барын қалай әру айтады, не бұл? Тілін әреуіліна қарақ, кесіміздің тілімізіне қалай әреуін емесі барды. Тас ет барабыз кесімізіне. وَمِنْ آيَاتِ اِخْتِلَافِ أَلْسِنَاتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ дейді да. Аллахның сейірліктерінен де дейді, сізге берген чудаларынан тілігіздің башқалығы ба, бетігіздің башқалығы, айтырға цветігіздің башқалығы дейді. Аллах берген чуданы біз ұнтырға келдік, біз жоқты жама. Аллах Таала бізге сақлағыз деп береді, озат. Айтады, бара алмаған эшегин барын озып башлады, аны бұлай мингенлей алғын халын ташлады дейді. Сөйлешеміз атта бұлай сөзле. Алғын халын ташлады. Ор сөзден қошып, бір затланыз қошып, алай сөйлешеміз. Не? Аны емчек алғанчы тақыр еді жашауым, ол үйіне кіргелей еркін болды ашауым дейді. Анын үрі бұла мен бүтінледім жарықтан, бөлек қойым бар еді, қарусызла арықтан дейді. Қойларымы жайдырып, аны алына елттірдім, сыйлы болған қолларын сыртларына жеттірдім дейді. Арық болған қойларым қалмайсамыз болдыла, құрып тұрған жерлері қызып сүттен толдыла дейді. Bir tabaka aş salıp, anı aşatsam başından, toyuçan et üyerim, ana kalgan aşından. Peygamber Aleyhisselam'a birinci bergen tatışırım. 6 ay болған сәбине аташай алып. Просто қолчуға тиіріп, ауыздан салдырған. Андан sonra дейді, болған үйдегесі тойған етеледі, ана шап бошасала. Ол табақны толтырып, бірер бергенде, тояр мелі деп андан кесім сынап көргенде дейді. Сынаған деткен. Бұл көзімем көргенде байын болады дегенде. Sonra şuurunu çöpüden kuyup varsa tolup barında demeleri. Хотя salgan şuuru azdı. Basına jeterçe az neme şuur yoktu. Aşağıçan elle birerin bir zatından koymayın, kalıçan el karaşıp birerinden toymayın dedi. Ay yaşlarıma ütüşene Muhammed'den vurmağız, Muhammed'den alğasız aşk katına turmağız. Anı kibik közüğüne jetkende jumuşunu eterge çıktı bir gün jaş bula koyçuklarını kütergen. Bundan arı ol öşün jarılgan xaparını. Әрүттан емес жазғаны. Қарашайшада. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ны Amina Tül Halima erken zata köp seyirlikli zatlarını körgen etedi. Körет de deydi, Бұла Бану Саадта құрғақлықта тұрғалай жаңғырсыз битім өскен етеді дейді. Құрғақ ташлада битім өскен етеді. Малла семірген етеді. Жерлері қызған етеді дейді, кесалына. Некті олай? Аллаху Таала жаңғырлаға себеп бермесе, себеп жашнатырғала жоқ еталық өлді. Алайда, suğa bizne suabızını keterge Allah sebeplikten Allah vermese su bizne suabızını keterik tület. Şuurga Allah sebep vermese bizin karnımızın toydurga şuur ve biz karnımızın toyduralık tülek. Allah Teala sebeplerini veriyor. Musabbibul asbab deyler. Musabbibul asbab. Sebepliğe sebep veriyor ki Allah deydi. O sebepten Müslüman adam Allah inanıra gerekti. Cangur tüldü. Yaşnatkan Allah'tı. Allah erkinlik vermese cangur üstün basıp koysa çoğu talık tüldü.
От түлді қыздырған Аллах бе қызу бермесе аңа. Ол себептен Аллах Тағала пайғамбарымыз алейхиссаламға берекетін бергенде жаңғыр жаумағалай бітім шыққан екенді. Малла отламағалай желдері қызған екенді. Аллай бірді семірген екенді деп ана айтқалдығады. Ана sonra айтады: "Фама аудахна мин насаби шариф". Байда пайғамбарымыз алейхиссаламны үзігін айтқан сатта пайғамбарымыз алейхиссалам ем тазаладан ма деп айтқанда, bir қауым адам айтырақла әкесі хадисінде айтқан үшойд, арапла башқаны айырмағыз деп. Бұл кітаптың серлігі дандады. Бұты açıp барады. Немені хадисін айтады, сол мағынасын açıp барады. Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Ла фарқа бейна араби ва ла ажами илля биттақуа" дейді. Не арапла, не араб болмаған арасында жоқты башқалық деген. Жаңыз Аллахтан қорқмақ болмаса деп бала айтады. Sonra başka hadisinde neге айтқан дейді? Мен ем ашқы үзікме деп неге айтқан дейді? Байда başka hadisinde айтады. Пайғамбар алейхиссалам айтады, минбарға шығып бала айтады дейді. "Ман ана", мен кімме деп сұрады дейді Пайғамбар алейхиссалам. Минбарда алай сұрады дейді. "Фақалу анта расулаллах, алейка ассалам". Айталла, сен Аллахтың келечісі, сенге болсын салам деп бала айталла дейді Пайғамбар алейхиссаламға. Айтады: "Фақала ана Мухаммад". Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Мен Мухаммадмын" дейді. Ибн Абдилла, Ибн Абдул Муталиб. Мен Мухаммадмын, Абдуллахтың жашы. Абдуллах та Абдул Муталибтің жашы дейді. "Инна Аллах халақал халқа, сумма жаалахум фирқатейне, фажаалани фи хайрихим фирқатан". Аллах Тағала дейді, халқын жаратқан сатта екі бөлім еткен дейді. Мені хайырлы бөлімнен жаратқан дейді. "Сумма жаалал қабаила, фажаалани фи хайрихим қабилатан". Sonra бөліклерге бөлген дейді. Адамланы қауымлама бөлген дейді. Мен де ем ашқыларынан еткен дейді. "Сумма жаалахум буютан". Sonra үйлеге бөлген дейді. Аллах Тағала адамланы "Фажаалани фи хайрихим бейтан, ва хайрихим нафсан". Ем ашқы үйді мен үйім болған дейді. Ем ашқы нафста мен нафсым болған деп Пайғамбарымыз алейхиссалам алай айтады. Bir қауым адам айтты, сағаш теректі бұл кес-кесін мақтай тұрады деп алай сағаш теректі. Алай айтты хадисте. Кес-кесін мақтай тұрады деп алай тұрды. Айгес бөлгеніңіз болса, пайғамбарлықтан сыйлы зат не болға болды адамға? Мені дейді, мені үзігімі деп мақтамайды. Мені ем ашқы еткенді. Мені бөлігімді ем ашқы бөлігі еткенді. Мені үйімді ем ашқы үй еткен дейді. Пайғамбар алейхиссаламның үйі қалды үй болған. Kim біледі Пайғамбар алейхиссаламның үйі қалды үй болған? Ненше квадрат болған Пайғамбар алейхиссаламның үйі? Пайғамбар алейхиссаламның үйінде екі комната болған. Бірінде қонақланы ауларына қараған, бірінде де шұқылаған екен. Екісін бірге қоштақ, малбайда сталба қабырға барды. Пайғамбар алейхиссаламның үйі барды олды. Айтырға 5 метрге 5 метр дейік. Грубо айтсақ. Бүйінлікте кім жашайсыз 5 метрден 5 метрге? Мені емаш үйім барды деген салам. Не бұлашқы болған Пайғамбар алейхиссаламның үйі? Жибрил алейхиссалам түшкен бұл. Құран түшкен бұл. Пайғамбарлық келген бұл. Пайғамбар жашаған бұл. Аныншы болған. Не бұлашқы болған дүзігі? Пайғамбар алейхиссалам пайғамбар шыққан үшін аннан. Пайғамбар шыққан үшін ол үзік ашқан үшін алған. Алай болғалыққа байда адамны қанға бар көре бармайды. Қапар адамны жұмышқа сайланғанына көре барады. Аңладық мы байын? Bir қауым айталар, менің қаным тазады, менің қаным алайды, менің қаным бұлайды дегенде. Қанымыз бар бізде Адам алейхиссаламнан да. Бар бізде адамның балалары біз үшін. Ама жұмышына сайланғаны Пайғамбар алейхиссалам ем ашқы болғанын ана айтады саллаллаху. Анан sonra айтады: "Лейса мин қабилил мусадафатана юлат расулсам ятиман". Анан sonra қараған етебіз. Пайғамбарымыз алейхиссалам өксіз туған да. Аллах Тағала өксіз еткен. Атасыдан аста сабилей. Атасын көрмеген Пайғамбар алейхиссалам. Анасы да 6 жыл заманда ауышқанды. 6 жыл заманда осатта ауышады. Сол Пайғамбар алейхиссаламны өшіні тазаланғанын үстіне айтсақ, туғаннан sonra өшіні тазалағанын алба өксізлігін үстіне сөйлешейік Алла айтса. Пайғамбар алейхиссаламны Аллах Тағала өксіз өстірген. Аллах саламаңа болсын. Не атасы болмағанды, не анасы болмаған. Bir adam soruqda Sabini günahı ne et? Deyik da. Atasının cılığında körse, anasının cılığında körse, alaba birge össe, қалған zat аңа көрі да. Пайғамбарымыз алейхиссалам 5 жылына дері Халиманың қолында тұрған.
bir жылда өтмегелі Амина, ана сауышқан. Айтырға ана жылуын да көр алмаған, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Bir жыл жашаған есе, кесесінде, әрдер 6 айына емші кешкенде, 6 айына кіші есінде тұрмайды. 5 жылында да Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам нек қайтарып келгенде, Халима өшіні жарылған хапарына көргелерінде қорқып ызналып келгенде да хапарына келіп салайса. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны өксіз болғаны, Аллах Тағала кесі сайлаған таны ол қалды. Нек десең, адамла бұл атасыны, қарт атасының жұмышына тартады. Аны онуын кесіне алғын сыйын қайтырғыз дейді деп сөйлешмесше, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның Құрейштен тышында шығарған Аллах Тағала өстірген. Бану Саидте, қарусыз миллетте Алланың ішінде жетіштірген Аллах Тағала. Amma Allah'ını жетіштіргені бұла, атанын жетіштірген бір шатыл жамағат. Аллаху Таала Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға кесін оны бұла жетіштірген екен. Бану Саадта да көп түрлі сейірлікке көгістірген іздеген. Аллах саламына Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға болсын. Соға Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Бану Саадта тұрған көзінде бұл өксізліктің үстіне айтсақ, өксізліктің Аллах Таала кесі сайлаған Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға. Чтоб тамласында кіші сөйлеш алмасша, бұл атасын ішін продолжать ет, орысша айтсақ, не де қарт атасының сыйын ыздан қайтарғыз дейді деп. Аллай болмасша, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны Аллаху Таала Құрейштен шығарып, сора Құрейштен ызына ана сауышыр заманға алай келеді. Анығы да қалмай Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ес жиған көзі деп 10 жыл, 9 жылға айтылынады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Абу Талибне қолына қарап тұрмағанды. Абу Талибке айтқан екенді, ей атам деген, атам деп сөйлешкенде Абу Талибке, Абу Талиб Абдуллахның қарнашыды. Абдул-Муталиб ауышқаннан сора атасының қарнашына қалады. Сора айтқан еді, атам дейді, мен кесім ішлер кездейме деп бала айтқан. Сора айтқанда не ішлер кездейсе деген, 8-9 жыл болған жашы шыққа, қой күтер кездейме деген. Ден қой күтер кездейсің, күт дегенде. Қой күткенем дейді, ең мүчіз баға күткенме дейді, салай-салам. Ары келерін алып ба, Бану Саидте Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Халиманы сәбичіктері ба, теңчіктері ба жолға шығалла. Ойнаған етерлі. Sonra ойнайлы да дейді, алайте тұрғалайна бір заманда Жибрил алейхиссалату вассалам келетті дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны тұтатта кесі хадисінде айтады, аны саад хадисінде неметейік, хапар айтады, Аллах саламанға болсын. Малбайда айтады, Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям атаху Жибрил. Анас бин Маликтен келеді хадис. Фима яруихи Муслим фи сахихи, сахих Муслимде келеді хадис. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям атаху Жибрил ва хуа ял'аб мал гилман фа ахадаху фа сарa'аху. Bir kere deydi, Jibril aleyhisselam kelette deydi, sabile boyuna turğalayına, Пайғамбар aleyhissalatu vesselam Allah da deydi, sırtından jattırат deydi, sırtından jığat deydi. Fasara'ahu dese, adam tutuşup, sonra o bir adam, o birini sırtqa salsan da sara'ahu de bolaydı. Jibril aleyhissalatu vesselam tutkan saatte, Пайғамбар aleyhissalatu vesselam kaçarğaz degen adından. Sonra küç balğan da Пайғамбар aleyhissalatu vesselam sırtından jattırğan deydi. Sonra kapar aytadı, fasara'ahu فأخذهم فسرهم فشق عن قلبه. Sonra da deydi, öşünün jarat deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Öşünün jarat deydi. Fastakhrajahu. Sonra öşünün beri çıkargan dedi. Her bir kavma yüreğin çıkargan deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Yüreğin öşünden beri çıkarat deydi. Fastakhraja minhu ilqatan faqala. Sonra içinden de deydi bir et uyugan, bir nemeni, kan uyuganını çıkarat da bir jannat at deydi. Sonra aytadı, "Hada hazzu şeytanu mink." Bu şeytanın senge ülüşüt deydi. Aytırğa şeytanın senge zaran salgazdı köreşken jeri bulay deydi da. Sonra anlatı deydi, şikayet et deydi. Cibril aleyhissalatu vesselam. Summa ghasalahum bi tasti min zahab bima zamzam. Sonra Allah deydi, yüreğin tabakka deydi, altın tabakka salat da tazga deydi. Zemzem suba juğan et deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem yüreğin deydi. Summa adahu ila makanihi. Sonra yüreğin hızına salat da deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'na وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسُعُونَ إِلَى أُمِّهِ مُرْضِعَتِهِ يُنَادُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوا وَهُوَ مُمْتَنِعُ اللَّوْنِ مُمْتَقِعِ اللَّوْنِ. Sonra analarına çap baralla deydi. Çap arı bir jetiş Muhammed'in bir ölünü öldürgen eken de bolay tat deydi. Sonra çap kelgenlerinde deydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olturgan yerinde olturup
Sonra közleri de kökker alıp duraydı deydi sallallahu. Közleri de kökker alıp durgan deydi. Muarrihler aytalla Cibril'in hızından qarab duraydı deydi, balay deydi. Ketken saatında. Sonra çağıp gelse deydi, beti türlenip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir türlü bolup deydi beti. Sonra anası soradı deydi. 5 yıl bolgan sabiçike. Ne boldun, kalay boldu dep sorganda, o süt anası Halimat o saatte bir söz aytkan deydi. Hayran. Hayır boldu dep aytkan deydi. 5 yıl bolgan sabiçik. Hayır bolgan dep aytadi. Alay bolgan korkkanlarında bulay bir seyirli bolgan dep alıp barıp bizna bergen etirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Teala sabi zamanından, tuğandan beri bildirip bargan milletke Peygamber bolduğun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ını Banu Said'ke de İslam'a barısta kirgeledi Banu Said. Nek desen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın xaparı Banu Said'de jürüp durgandı. Körmegeler biröyleni sabini alıp sırtına salıp biröyleni kelip öşüğünü jarıp жүрегin beri çıkarıp içinden kanın bir canlatıp juup ızdan salıp savatı bol tutup koygan körmegen kişi. Bir türlü seyir zat da söz için o. Sonra saklap durganlar, bu tüz adam türlü. Bundan başka bir zat vardı. Bundan bir zat çıkarıp dep sağışları. Alay bolgan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ını. Sonra Abu Talib'ke kelip aytkanlarında da Abu Talib o zatlara seyirsinip bir seyir zatlarını saklap durgan. Abu Talib daha çok karşı çıkıp barman. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın katında 10 yılını Peygamber bolgandan sonra da bir adamga söz aytırmay turgan Abu Talib. Kesi dinge kirmegenlikке Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir söz aytırtmagalay alay turat deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salamı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olsun. Sonra bu hadise bolgan saatte deydi. Hadise degeni bu случай bolganı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na hazırlagаны Peygamberlikka Allah Teala yüreğini taza etkeni. Bir kalmayt Allah yüreğinde o aman kanın tökken degeni bukvalno smysli. Orça aytsak alay anlarga jaramayt deydi. Alay bolsa saatte deydi. Her kim yüreğine operatsiya terget içinden kan tamır nemesin bir çıkardı men tazama dep söylüş koyar. Bulayda deydi başka türlü manası var deydi. Nür manası. Bu alegoriya bolga boluptu. Söz için bulay içinden çıkarıp kögüskenin zatta Allah Teala nürünü salgаны emde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na yüreğin Peygamberlikka hazır etkeni ol bolga boluptu bu aytadi. Andan sonra xaparına kelsek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na Şam'a çıkan xaparı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 12 yıl tolganda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ны atasının kardeşi Abu Talib jolga satuğa çıkat Şam'a. Şam'a desen de Damask'a bargız deyli bula. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadı. Qayır tebire gense deydi da aytad bu sırağa barama deydi. Sonra aytad men dala barmayımsa da bu aytad. 12 yılda. Sonra koyar kişisi joğut deydi. Ta kel sonra birge barayık deydi da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na birgesini alıp ketedi. Sonra jolda bara turgalaylarına bula bu sırağa keldi. Bugün de atı Basra'da. Nemege Şam'a barın alba. Siriyanın kıyır canında ol. Basra'nın üsü ötelli. Nemege. Türk'te de var. Bursa deyilen. Şam'dağı Basra'da. Rıbası araları avuşungan etet. Sonra kelirler deydi. Bir manakha tübeyle. Manakhın da atı Bahira. Bahira deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam körgerliğine bet türlenet deydi. Nek desen Bahira kesi Hristiyandı. Kitaplarından da xaparı var. Kellik Peygamberden de xaparı var. Nek desen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kelir közüde Peygamber çıkarır jerde söyleşinip durgan. Çuğutlada söyleşingende Hristiyanlığa söyleşinip durgan. Har kim bizden çıkartı saklap durganlarını. Bizden kellik dep savaşçılarlay bolgandı. Çuğutlu bolup dep savaşçılarlay bolgandı. Даже Medinadağı çuğutlar da Yasrib'tekiler Avus ve Hazraj aralarında uruş bolsa o saatte neme de geldi. 90 saat köp durma bizde Peygamber çıkartı deydi. Peygamber çıkarlaydı. Siz ne atla İran'ın kalay artın etken esele biz de sizin artığınızdan alayı tep bizde bayit kaldı deydi. Sonra Peygamber Aleyhisselam Araplı bolup çıkkanda Avus ve Hazraj'ında cengil İslam'a kirgerlerine sebebi dolu bolgan. Çuğutlardan xaparını eşip durup Araplı bolganda o Araplı bola turgalaydı bar Araplığa aylanıp İslam dinge alay kirgerleydi. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam körette körgerleyip bet türlent deydi. Bahira'nı sonra aytkan etet deydi. Sen kim bolasa dep bunga aytat deydi. Abu Talib'e soradı. Atası mı deydi. Aytat senin atası bolgamaları yok deydi. Kim boladı bu senge deydi. Aytat
Ол мен қарнашымның туғанды деп ол айтады. Қарнашыңа не болған деп сұрады. Ағай атасы, мен атасыма дегенде, сен атасы болғамадар жоқты, ана атасы өлген деп ол айтады. Бахир айтады. Бұны атасы сау болғамадар жоқты дейді. Не болған қарнашыңа десе, қарнашым дейді, өлген ет деп ол айтады. Түз дейді, анасы ба дегенде, анасы да ұшқан дейді. Ал айтқанда сен мұны дейді, зыңа қайтар деген. Ызыңа мапсат, оны ызың қайтар дейді. Бұны чуытла тапқанлар болса, мұны чуытла түбеселі дейді, мұңа маллығы теркле деп ол айтады. Бұны ызыңа қайтар, мұны көрсе қаллы адам болса да деп ол айтады. Абу Талиб несінде қалып кеткен дозат. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны анда Бану Саидте болғанда, емді кес көз ба төбеген, түртілгені, Бахиран айтқаны да, бұны дейді, зыңа қайтар дейді, бұны чуытла тұсала, бұңа бір қиылық салықла деген. Көрсе дейді, бұл қалла жаш болса да деп. Инна лаху ла ша'нан. Араб тілді айтады, мұны ұлы жұмыш сапқайды деген мағанаты ол. Ша'n деген ұлы жұмыш болыпты, бұны қолында деп ал айтады. O saatte وَكَانَ أبو طالب يدعوه بِإِبْنِهِ لِشِدَّةِ مَحَبَّةٍ لَهُ وَشَفْقَتِهِ عَلَيْهِ. Abu Talib yaşım dep neçin aytıydı? Kesin öksüz körmesin dep. Yaşlarına yaşım degençe bunga da yaşım dep alay aytıydı. Sonra o saatte deydi, ıznaylanat da alaydan ketip kalat. Abu Talib gözüngöz o sözüne inanıp o adamla Peygamber Aleyhisselam'a korkandan Cumuşuna barmayın, Borsadan, Basra'dan hızdan kayıp getirdi. Oldu uzun bir rastayaniyat, değil mi? 1500 kilometre çaplı bir yerde. Sen bundan bara Moskva'da bir yerge tüpede at var, at sırtında da. Bir öyle bunuzdan kaytar, çoğutlar ki tapsala, bunga zaran salıkla dese, koy ne zaten yaşına etme olaysa bir kisek kalan cumuşuma deyip balay var, la köbüsü, al içini, alay karaydı. Abu Asabi'ye kaygırganda, o işi başta deyip, ısınayla gelip kalan, demek ki Mekke'ye. Sonra kelet de o saatte aytadı, men mal kütörgemde balay aytadı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytada küt deydi, mal küt örgezi deysen küt de bala aytadı. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kesin üstünden bulay kapar aytadı. Allah'ın salamanı olsun aytadı. Kuntu ar'al ghanam ala qararit li ahli Mekke. Men deydi, koy küteyim deydi, 300 bir bağağa deydi, Mekke akıllığa deydi. Mekke akıllığa, da ikisek açık nalı etti, angam mal küteyet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam koy küteyet deydi. Sonra kesin kaparını aytadı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ma hamamtu bi şeyin mimma kanu fil cahiliyeti ya'malunaha gayra marratayn. Cahiliyen zamanda deydi ol adamlar gen zatlağa. Ol eslerin çaçkan zatları, qaydam toyla, kuvançla, arak içken, havleylengen Allah zatları köp boğan. Kureyş'te o sattı. Kureyşlerin etmeylengen işlerinde iki kere almaylengen deydi. İki kere almaylengen et, anet ergedi. Alaylengende ne boğandı? Bir toyga barayım da oturayım da bay bir jarıklık olsun deb alay saçken. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ны öşünün tazalığından da başlap peygamberlikka zamandan zamanga saklap turgan. Allah Teala. Zamanı kelginçin, pişkinçin, hem de buyurulgan zamanda peygamberlik düşkünçü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Sonra aytadı cahilliğin etkenlerine göre etken zatlarına iki kere almaylangan deydi. Kulli zalika yahulullahu beyni ve beynehu. Har kere de deydi etken saatımda Allah Teala men arama ayırıp bargan dozatpa deydi. Aytırga ettirtirge koymagan deydi. Ana. Etken de ne bolganda kes kapar aytadı. Peygamberimiz Aleyhisselam aytadı: "Summa ma hamamtu bi hatta akramanillahu bir risale." Ondan sonra deydi almaylanmaganda Allah Teala menge peygamberlik bergen için deydi. Qultu lillata lil gulam allazi yur'a ma'a bi a'la Mekke. Bir kere deydi bir yaş var birge mal kütüyek deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mal kütüyek deydi. Bir yaş adamla Mekke'de Haydeysevir'de taşlada, ağaçla, nemede, çavulada mal kütkeldi. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadı: "Kel deydi, bugün sen benim mallarıma qara deydi. Men de Mekke'ye düşeyim de bay sağaşım bir çaçayım da bolay aytadı." Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Mekke'ye kirgemde deydi bir kuvanç tavuş eşittim deydi, toy tavuşla eşken etime deydi. Neydi bu deyip sorgamda kimse bir kelin alat deyip alaydı deydi. Sonra men arada atlanama deydi alayga. Atlanama deydi alayga jeterge bulay Hunanı katında olturur olturmaz deydi Allah kulağıma cukunu salat da deydi. Arapta Allah söz var. Kulağıma cukunu salat da deydi. Çuklap kaldım deydi. Çuklanama deydi, ettemle kün kızı uyattı, men de balaydı.
Алайда не болгонун да көрмеген саллаллаху алейхи вассалам. Алайда той ойын эткеле, баш эткеле, чагыр магырда эткеле, нерсе эткеле. Амма пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга Аллах Таала чукуну басып уятмай койгон. Эттен күн кызганды уянган саллаллаху алейхи вассалам. Sonra Mekke'ye başına tavuğa çağırmadıydı, olacakka tüvemediydi. İkinci kere de deydi, bir alay düşemedi deydi. Bir alay toyunu körüp toyga katışatı beregemde, olturgan jerimde bir alay Allah Teala közüme çukun uğratdı deydi. Bir alay ikinci gün deydi. Gün kızı yatkanda, ondan sonra meni o zat kalmaylanmadı dep alaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kalay anlatırga boluptu yaşlar. En birincisi, Çuğutlanı kaparlarına qarasak, Çuğutla Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kellerin inanıp durğanlar. İnangan bala kalmayın, Allah'tan tilegelle. Avusba Hazrajba uruş eterip bolsala, tüyüşürüp bolsala, ya Allah deydi, kelleri Peygamberba tileybiz, sen bizge bir boluş da bala aytqalla deydi. So Allah Teala boluşun eken deydi Allah'a. Allah Teala Kur'an'da aytadi: "Velemma ca'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum ve kanu min qabli yastaftiruna alellezine kafaru felemma ca'ahum ma arafu kafaru bihi fela'natullahi alel kafirin." Allah deydi, istiftah eteyle. "Velemma ca'ahum kitabun min indillahi." Allah'a kitap gelgende Allah'tan deydi. Allah'a sorup gelmeydi, Allah kimge söngə verir. Musaddiqun lima ma'ahum. Allah'ın inanganlarına göre patvirjeniya bula deydi. Allah inangança. Peygamber kelgen etet deydi. O kanu min qabl arder bula deydi, Allah'tan tilegen eteyli ol peygamber bula. Bir boluş bizge dep. Velemma yastafiyuna alellezine kafaru. Allah kaydama Allah karşı Allah'tan tilegen eteyli. Felemma ca'ahum ma arafu kafaru bihi. Ama Allah bilgen kelgende deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O Allah saklap durgan kelgende Allah izlegençe olmayın. Başka türlü halda kelgende deydi. Başka milletten kafaru bihi. Anga kafir boldular deydi. Kafirlik ettiler deydi. Fela'natullahi alel kafirin. Allah'ın lanatı olsun kafirliğe de balaytat. Allahu Teala bildirgen ekkende, Hristiyanlar bilip durğanlar. Bahira'da bilgen ekkende. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkargın, inanıp ıznaşırgan. Bir saatte bir kavimler Hristiyanlar Bahira'nın sözünü kabul etmezge de bolurlar. Alay boş kapardı, Allah zat bolmagan derge bolurlar. Nek deseng o saattagi Hristiyanlar vapsat da Hristiyanlar başkaları ulludu cemaat. O saatte Bibliya var, saatte Bibliyanın başkalığı ulludu. Anı bugün kesleri de aytallah büyülükte. Allah Teala'nın üstünde aytkan etedi. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ. Allah'ın işlerinden deydi, karanlığa barlı deydi, kitaptan kaparları yoktu deydi. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ İlla amani. Canınız izlemekleri var söyleşet deydi, sağışları var. İnhum illa yazunnun. Sağışları var söyleşet deydi. Aytadı, فَوَيْنُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْنُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْنُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Kıyılık жеткен deydi ol adamlara, Allah'ın kitabın kolları yazıp, bu da Allah'tan dep alayt Allah'a, kıyılık жеткен deydi Allah'a deydi, anı kolları yazarlar için, kıyılık жеткен de Allah'a deydi, anı satıp alıp etkeller için deydi. Kitabını türlendirgen etkelle, Allah'tan dep aytqalla, hem de hayırlangan etkelle Allah. Açık Allah. Anın için kabul etmeli, sattağıla. Nek deseng bizning kitapta yok dep aytılgan. Kitaplarında bolmasa Bahira qaydan birligi tana. Kitaplarında bolup Allah aytadi. İkincisi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'na ol çuklap kalgаны söz üçün. Sizge aytırga izlegenim cemaat, biz dinimizni satta musulmanlardan ise gavurla köp tintelle. Gavurla köp kazalla. Исторический, теологический, языковедческий, толковательный немелерин bizden ise köptintile. O bizim bedişimiz cemaat. Bayga Allah Teala sözünü aytayıq, ne de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadisini, ne de anı haparını aytayıq desek, görüşte kalaydı söz. Orazada kalay söyleştik, satta kalay болады. Allah университетле, вузла, түрлі центрле, түрлі затлы етіп, аңа ачқаларында, бочқаларында, не түрлі затларында жойып, ислам дініне бетін киретерге, ислам дініне бетін жойырға, ислам дініне чачарға, бұзарға, салған күшілері мұсылманлар ислам дініне сақларға деп 100-ден бірінде салмайлы. Oldu қиылығыз бізіне. Biz Peygamberine kabul etemiz, аңа inanabız da gelke, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşауынан
ne de kesin kalan jürtkenden, ne şeriatlı ne boğanla ulu terinleşirge izlemeyimiz. Allah'tan biri mustaşirkleyen bir aytadı. Kabul et et ana. Ma bu kapar deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın toyunu körge barmayı, bargan kapar bulmasa deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sanında ne de naturasında atklonение бар деп балай саш керек деген. Қара қалай кирелле бұла. Сөз үшін алайланмаса қуаныш қала, қуаныш етерге іздемесе, адамны іздеген затты іздемесе не болады ол? Түз адам болмайды да, отклонениесі бар деп балай саш керек. Не ақылында, не де санында бір терістігі бар деп балай саш керек. Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам айтқан сөзіне қара. Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам адам болған жамаға. Адам сағышкенше сағышкенде, адам чувствовать еткенде, сезген затны сезген екен, адам іздеген затны іздеген екен, саллаллаху алейхи ва саллям. Айтқан еді да, қой күте тұрып, бір кесек жарық бір болайым деп шықтым дейді. Алайланып барған екен далайға. Ама Аллах Тағала башқа сайлағандан, тоқта Мұхаммад, мен сені башқаға сайлаған ба деген. Бұл сенге керек түлді. Бұл затла сенге керек түлді. Деп. İbrahim el-Adham radiyallahu anhu қалалары болған да, баядан болған. Аллахтың разылығына болсын. Sonra қалаларының бірінде ол тұрып тұрғалайына келсен де Аллаха құлы екені болған. Ама былай дүнияға бегерек ес бөлген. Дүнияға деген де жүрегін сатмаған дүнияға, ама дүнияны көбейтірге сүйген. Sonra пайғамбар біреулен чардағында чабайланған көрген ана. Сол сейсінген де қараулар заттар да бар да. Sonra айтқан етеді, kimse деп қычырады. Не іздейсің мен чардағымда дейді. Айтады, инегімізде байланама дейді. Айтады. Үйін құрмаған чардақта инектен ізденеді дегенде, сен қалалада Аллахны іздейші ұшта деген. Сен қалалада Аллахны, оғай чардақта инеклерінде ізденеді дегенде, қалалада Аллахында ізденеді деген. Қалаланың ішінде жатып, жұмшақ төшеклерде шұқлап, Аллахын танырғамыз десе деген. O saatte deydi, ondan sonra qalasında nesinde satıp deydi, bu ona sadakağa çaçıp Allah'ın yoluna cayılıp qaldı deydi. Kesi de rahale deyildi buna. Bir yerden bir yerge aylanıp Allah'ın dinin cayıp aylanır. Bir kesinde deydi, bolsa şuur azığı ya da o karnına jeterik bir zat alay boğan deydi. Bir kere alay tat, men deydi, alay kuvanganim deydi, bir zat ömürde kuvanmağanma deydi, nafsıma karşı bargan, anga muhasaba deydi. İki zatqa bek kuvanganma deydi, dünyada ömürde alay kuvanmağanma bir zatqa deydi. Bir kere deydi, yolda bara turgan saatımda köp zamanını toxtamaqla ketip qalında deydi, terimi içinde deydi, olturgan terisini, cayıp terige olturup solgan ekken. Olturgan terinin içine deydi, kurt kirip deydi, bir bek arıp deydi, o terini açkanımda deydi, tügünden ese kurtu köp degen içinde deydi. O künge kuvangança kuvanmağın mı deydi, siz kuvanlık mı egiz alay yaşlı? Kuvanlık mı egiz alay, tuğra alıp, arıp, talıp, ayak üstüne söyle alma, endi bir olturur deyip, төшегіңе шығала іші құрттан толып тұрса, не үшін қуанғанды? Нафсына ауыр тидірген үшін. Қалайса деген, кесіне. Солға деп түреңде жоқты солу деген. Bir kere deydi, bir жиылу жерде ушабат етір қолайыққа deydi, біреулен хапар айтады deydi. Римлева қазават еткенім deydi. Римлева қазават кен хапар айтады да deydi, қатында мен отырып тұрайым deydi. Менден қарусызды көрмеген де deydi, ол deydi. Римленім ала шашларынан тұмамы олай тектеп, мен шашымнан тұплай олай қымлаған deydi. O günden kuvanganma deydi, menden qarusuzluğun kişini körmegende deydi. Adam nafsı apasın zattı da, bay kesin köptürüp, kesin ulu ötüp, kesin kimese bir etken. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah Teala seniki Türk degende bu. Seni başka zat saylaydı deyip, Allah Teala çukkunu berip koygan. Allah'ın salamı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olsun. Ondan sonra ne biz kaldı bizden? Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la koyulan kütkeni. Koyulan kütkeni Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kiçi zamandan, o zamandan kesini karar etken. Atasının kardeşinin kolunda durmağalay, kesin hayır eterge. Artıksız da din tutan adamlara cemaat, dinini sübe hayır eterge, çukka kelişken zat türlü. Söz için, mena imamada ama imamçılıkla hayır eteyim. Menge adam açığa ciysin, boşğa ciysin, menge boluşsun,
Менге ачка берселе, мени кандай бир кыйыным барды, ала да менге болушсула зат деген ол iki zat türlü cemaat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dinin ba hayır etmeyin kesine. Ölgen saatinde da cuk koymak etken. Allah'ın salamanga olsun. Allah güç karu versin. Em aşkı adam kesi kıyını ba işlep kesi boluşucu bolsa olu gidi. Artık Allah'ın dinde üretken adam kıyın tiyse de az düşse de kesini kolu ba etken zatı ol hayırlı bolar. Keçe günde küreşip bir madarın bolup adamdan zavist etmese gerekti. Artıksız da milletin alında turgan din ba köşken adam imam bolat, kalgan boladı. Ol söz için Osman ibn Affan'a karasak, Abu Bakr'a karasak, Abu Hanifa'ya karasak, İmam Şafii'ye karasak, hani gibi kalgalığa İmam Ahmed'a kalgalarına karasak, barası hayır etip kessenin hayırları boluşucu boğalı. Allah birden milletke süyümlü boğalı. Söz için. Bizge de Allah Teala küçük karu versin barımızga da. Kesimiz Allah rızkı berip barımızga da. Ol rızkı Allah'ın dinine jarar. Nasıl Allah kesi versin. Allah Teala kesi bolgan bergen rızkısında hayırın Allah berdirsin. Rızkını alıp urcunga salbanga koyup turgan tül rızkının mağanasını çıkargan. Boluşluk kerekke boluşa bilgen. Bilek kerekke bilek bola bilgen. Sadaka kerekke sadaka bere bilgen. Peygamberimiz Aleyhisselam hadiste aytkanlay başında kol, aşkıda tübünde kolgan ese degen sallallahu. Berüç kol, egide aluşudu ese degen. O sebepten Allah'tan kesime de tilegim oldu. Allah Teala madar ber, rızkı köp bolup Allah'ın yolunda joya berilçe. Allah Teala rızkını köp etip Allah'ın razı etken yolda joya bilirçe. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salamına olsun. Ol Huneyn'ni trofeyleri koluna düşkün hatta altılı, kümüşlü, cüzlü ve minli ve tüyeli koyla düşkün de koluna. Canınız bir zatı hayırlamadı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir sonunda hayırlamadı. Uşa bir kavimde deydi, vay Allah çaba ile dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam kiminden birer tartıp, kim birine bir tartıp, benge bir deyip alayken satta Peygamberimiz Aleyhisselam kollarında silkti de deydi. Toktağız deyip kışırgan sallallahu. Toktağız degendi. Menge kelgenini barınca çarpması degen sallallahu. Ondan sonra meni tabarıklı üsteydi. Ne kızganç bolup, ne de kızbay bolup degen sallallahu. Ne kızbaylık körüklüsü mende degen, ne kızgançlık körüklüsü degen sallallahu. Toqta kız etmegiz bulay degen de. Esci kız degen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne baresi barınca çarpma degendi. Aytkança ne baresi barınça çıkan. Ne Fatima'ya koymagan, ne kişiye koymagan. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sebepten kılığı alından kalay kelgen ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kılığı avuşkanda da alay ketken. Jatıp turmagandı. Kımıldagan ekken. 12 yılında, 13 yılında mal kütörge çıkkandı. Biz de kütöyekte 13 yılda mal. 13 yılda çalgı çalganbız kaydı. Onun için ölmegenbiz. Malay çınıkkan adam, o alay çınık barat. A sırtından jat durgan, ömrü malay sırtından jat duruptu. Anda terslik atanadadı. Atana koy bir kisek solursun. Bunu solutup ne terekse bunu? Bunun işletirge gerekti naborot. Kıyınlığın anlatırga gerekti. Dünya kalay jaratılgan köystürge gerekti. Adam kımıldama kalay, çok bolmaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisayt kalayına bir öğlen deydi. El dışına çıkıp ketip, otullarını jiyip gelip, satkan men közüme süyümlüt deyip boş-boşuna turgan nese degen. Başka hadisine aytadi, o Allah'ın jolunda degen. O adam Allah'ın jolunda deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da alay bolgan. Allah'ın salamanga bolsun. Kesin aytkanına göre kesek somunga işlegenme deydi. Ettenden irge dere, kum tüzde dalayda, skorpion da var, жылalla da var, aslalla da jürgeli anda değil mi? Aslan da var da, giyenala da var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu öncede adamın canına korkulu boğan. 12 yıl, 13 yıl boğan sabi çıkıp satıp alıp ne de koylaba küreşken edip. Anı bula jasıga ne kaldı bizde? Anı bulayda toktayık, endigineme Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na Hadica'nın kolunda işlegen haparına keldik biz. Alayda da köp türlü zat aytır zat barda. Allah aytsa sağ esen bolsak kelderste inşallah anı üstüne söyleşelbez. Ve sallallahu teala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.